umuntu ozoyenza kuze likwazi ukukhuphuka idlozi lakho. Angube nje ekseni bayavuka bahambe bayogeza. Mase bebuya kogeza babuye baphehla uphehlo labo. Mase beqeda ukuphehla sebeyagida. Bagide baphela bephela khona. Kodwa ngomthetho nje ngo4 bahamba ogeza ngo4. Uyashaya nje u5 sebeqedile ukuthi abayenzayo sebeqala sebeyagida. Ngoba la kule ndawo kunjena bageza endaweni yabageza kuyona engabenzela kuyona ngoba phela ayikho imfula la eMbabane egezwa kuyona. Ngaphandle ke mangabe kukhona okuvelile bayahamba ogeza olwandle. Ekseni kusabe ngingakazi bafika olungisa lonto bageza olwandle babuye. Kodwa nje okubalekile bayagida njalo ekseni. Nango3 kuyaphinda bayahamba bayophehla bakhulume namadlozi abo. Lawo kubona abalethana. Mase beqede lapho sebeyagida. Mase beqede ukugida sebenza imisebenzi ke egcekeni efana ngaba mabayenze. Wabe sobekhuphula amadlozi abo ngokugida nangokusebenza ethungu. Ekseni masivuka siyogeza sigeze mase siyaphehla masiqeda ukuphehla mase siwasha izitsha masiqeda ukwasha izitsha mase siyobheka phezulu endlini kagogona ukuthi kunjani sikline mase siqeda ukuklina mase sibuya senza umsebenzi nje sicante lapha yana inkuni njengoba uyibona negceke nje ukubona umakhosi lapha yana eshayela sibheka umsebenzi nje wala idlozini sisebenzela idlozi sisebenzela ithongo lethu njoba silana sizosebenzela ithongo lethu senza umsebenzi wedlozi ukuthi nathi lisimbathe. Ngikwenza njengamanje mfethu bezwa ngokugqula ngiyagqula ngiqula umuthi uzube fine masufanye ngibe sengiyawukhipha sengubeka eceleni ukuthi wona kahleka abantu bathi ngamandla futhi ezokwafuza amadlozi angifuna basebenze belambile makhosi siyaphila njani sikhona la ngazi nomuntu obefonile ecela ukuhlangabeza abantu bangazohlangabeza lapha estation. Angeke uzotshengiswa idlozi lana nje ukwazi ukuhlangabeza umuntu abantu bahlangabeza ukuthi wasise chothweni ngathi siyahlangabeza gogo akakwazi gogo umuntu osuke emnambithi awungini hasuke emnambithi uzolalela edlozini lapho ukuthi uthini kulungile ikinkinga kodwa kumuntu akazahlangabeza umuntu udalethwa ithongo lakhe namakhosi uthi uyangalapho yakhona ngempela siyahlupheka kakhulu yilabantu abavele bathwasise bengakaze bathwase balapha abantu bengazange bathwase kulabantu abayothwasa ufuna babheka izinto eziningi kulowo muntu. Oqala mufika nje uyambona umuntu ongathwasile mawuthwasile njenganathi ke sithwasile ukuthi hayi la ongathi ayikho into engizoyenza la. Umbona ngani? Umbona kube jafa imali phambili. Avela khulume ngemali iqala ukuthi wena imali engaka ngizokusiza ngikwenzele lokho. Kanti uthwase ngempela awujajafa imali. Into ijaha ukuthi akusindi umuntu kuyimani khuluma ngemali. Umuntu sesindile. Manje abantu bevele bathwasise ngoba bezwa kuthiwa hayi izangoma ziningi umuntu avela athwasise. Umuntu uthuke selapha abantu siyambona sefaka amabhayana umuntu sethuya lapha akakaza thwasa igebengu ke lezo. Ngoba mina angikholela futhi kakhulu umuntu osimanga befile zobhula kuthi hayi unabantu abadala wena usangafuna uthwasa. Angifuni umuntu onjalo mina. Ufuna umuntu olethwa yidlozi. Bonke labo kwabona begcwele igceke amukho akafika wagulela wathawo nedlozi. Kuyifikela bona abazali babehayiza bezongela ukuthi iphumani kwenze njani abantu umuntu asho ukuthi ngithunyiwe ngizothwasa uthi uyobani ngithunyiwe sibani bani eshidlozi lakhe limphethe uthi angizothwasa lapho kuyimake mina kwese ngiyafulathela ngibheka odongeni ngibuze abantu abadala ngempela uze ngedlozi lomuntu noma uzwe ngoba uva kuthiwa iyathasisa ayithwaya ngathwasa uze ngedlozi imanga ngimthwasisa bahlupha abantu umuntu vela suka athi ngizothwasa eshakanadlozi akanalutho ngenxa yokuthi bajaha imali siyamfaka umuntu siyamthwasisa engasabhe
bhekanga ukuthi lo muntu ngempela ilona nidlozi lezingalo nalaba abathwasa abantu bengathwasile kuyingozi kakhulu lokho ukuthi uhambe uthwasa kumuntu naye engathwasile awuyazi ngisho inyanga yakho ukuthi ubani mase kwenzeka inkinga umuntu aphume la ufuna imithi sekuthakatha abantu kuyilokhu nalokhu athwasile umbone enze njalo uyothenga imithi lapha emaThekwini siyabula lapha abantu bayafa abantu uyabula lapha bagula abantu ngoba yini akazi uthatha ulwazi ezindleleni. Mina ngumakhosi uMbhele usuka le kaDumisa endaweni yakabhadane ufika kwami la ngafika kunzima kakhulu ngoba ufika kwami ngaqale ngabonisa umuzi hayi ngilo muzi ngingawazi ukuthi umuzi wakabani hayi ngeke ngubona lo muzi sekuso lapho ngangibonisa ngishini indawo ke ngasuka lapho nje ngamane ngasuka ekhaya ngahamba bangazi ngiyakephi bangilandela ngemoto baze bangithola ukuthi ngifike la endaweni yaseMgababa indlela isima ngangisona ngifika la kwakuvalwa amehlo indlela ngangigula ngayo ngimncane nje base ngibona manje sengikhuluphele ngimngaka sengiyakwazi nje ukusebenza umsebenzi wedlozi lapha ekhaya engifika la ekhaya kunzima ngempela kodwa manje ngase ngiyalashwa nje ngibona nje manje sengikwazi nje ukusiza abantu nami sengiyakwazi nje ukusebenza edlozi elibalekile ukuthi idlozi ulilalele ngempela ngoba ungabe ungalilaleli ugcine singempela subonakala ukuthi singashona ngisho ukushona umkhulu umsebenzi indima edlala ugogobe bonke nje sihlangene samadlozi sibambisene ngoba impela nje uyabona ukuthi umsebenzi wedlozi uyenzeka sengaphuma noma yinini sengiyakwazi ngisho ukusiza abantu mangabe ethiwa nangumuntu uyafika udinga ukuthi agqunyiswe ngiyakwazi ngisho ukumgqumisa nasekhaya nje mangabe ngifika ngokwazi ukuthi ngibambe ngisho iqhaza elikhulu ngizibonakala ukuthi le ngiphuma khona impela bekusetshenzwa umsebenzi wedlozi usuwenza sifundisa nokuziphatha nokuhlonipha ukuthi umntwana wedlozi uziphatha kanjani ukuhlonipheka kanjani indlela abakusabonakala ngayo ufuna kubonakala njengomntwana wedlozi ukuthi sokubonakala ukuthi ungenwe idlozi ngempela. Wenza ngoba nobhulayo namhlanje kambe ukoza phuthuma Mbhele uzothatha nangumntwana ogulayo umise emakhosini uzobhula uthi qhamuke emtuba phuthumani ulambe ngisho ukulamba makhosi cha makufika umuntu makusekhona laba asabeqedile ngike ngibheke kubo njengebe baningi nje ukuthi ahamba omunye ayobhula ahamba omunye ayobhula makuphinde ngene omunye umuntu futhi ahamba omunye makuphinde komfufu afunde ngene omunye ngiyabashintshanisa ngenze ukuthi ngizobathola ukuthi bephuma nje ngempela ikhona lento hayi ngizozwa lapho ukuthi cha hayi ngenhlanhla mukho kaphuma ekhaya ngene nje ngibuza ukuthi wanelile into kade iphumele ekhaya uyitholile athi ngithole ngaphezulu kwalokho angazi ngabe ngifunani mina ke ngize ngisize lana ke mase kuthiwa mhlawumbe kufunala mina makukhona into eyinjula abasaba ukuyikhipha bona ngibe sengifika ke mina sengikhuluma nabantu abadala babe sebeyikhipha njengoba injalo kodwa sephumile nalo kade ephulela lo wakhona izinto ezinjula ezingabadinga abantu abangakakhishwa ngibonto la metha kukhona kodwa kusele okuncane kodwa bengajabula mangase kuthiwa kuba uwena sekuyinjula ke le semina sengibheke emsamo ngiyafulathela ngibheke emsamo sebangitshena abantu abadala hayi inkinga akhile nale athi uqedile bengivele ngiphumele lo ngakhona izinto ezinye ezingabadinga abantu abasathwasa khona izinto ezinye ezidinga umuntu oseqedile osezokwazi ukumlungisa ukuthi lapha makunje ufuna ukuphume kanje lapha uzofuna ukuphume kanje. Siyakhuleka makhosi amakhulu siyakhuleka kunena ishintshanzo mase khuleka kunena bomavula vele eqedwe ngisho amadoda bonana makhosi amakhulu khuleka nomathongo komhlongo nje mina mgabhadi kumnyanya akatholana wesene makhosi amakhulu meme nalo ithongo lakisi makhosi amakhulu kongobe esemaqungu bengogamda ngoqongo siyakodonza kodikida makhosi amakhulu meme nalo elakho ngcobo makhosi amakhulu komaphono komashiya amahlenga sokushumayela nje lihlele emhlophe nangu mntwana ngeke uzobona kunina ke nje lihlele emhlophe sacela ke ubulele konke ngibozekile kwakhe makhosi amakhulu nisibulele yonke imfundo kubonakala umntwana emakhosi amakhulu egculisekile lapha makhosi wesisi wathi umuntu omdala la uma usangena la ekhaya kuthiwa nathi singaye kubantu nathi siyakwekhulekisa ngathi mina kanjani wathi umuntu omdala makhosi kukhona lento nathi singaphiri bathi sayimisa ngishona phezulu kwento impilo yakho sisengithiwa ngathi umuntu omdala mina namanje kuthiwa thina singaye sibuyele ekhaya kubana ngiyahlanganisa nomndeni sisazwa ngoba lapha ekhaya kukhona abantu vele fangabe bayagula sisengithiwa ngiyashintshana ngento okugula lapha ekhaya ngathi kanjani wathi umuntu omdala kumina namanje lento lezi zikhabakele ngishaye ingane encane vele kukhona into
ukufika kwami la ekhaya ngafika nje kukubi impela ngakhonjiswa idlozi ngayifikela nje ngiyalelwa ngomuntu ngigula nje yabo ngiyalibonga nje nedlozi lala ekhaya kabuhlungu kodwa ilona elangiphilisa nje ngathi ngifika nje la ekhaya ngazokwenza lokho engizokwenza nje okwentwaso nje yabo ngaphila ke emva kalokho ngisukele ekhaya mina ngingakhonjiswa ngomuntu yabo ngokusuka nje ngisuka le kudeni impela kodwa ngafika la ekhaya qathatha ngilethwa idlozi ngizophiliswa la ekhaya ngokwentwaso ngoba kuyilona elingene mina elangathi yabona impela so sengiyaphila namhlanje nje and ukuphila kwami ngiyakubonga kakhulu mfowethu ngedlozi lana ekhaya kaMhlongo ngaphila nje ngavuka ngawumqemane njengabo bonke abantu abaphilayo la so manje bese ngikwenza sengiqelele ekuthenini ngigoduke nje mfethu ngiyosebenza umsebenzi engufundiswe idlozi lala ekhaya